Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka khat arterik matab na jemang arajar arpo kasenong pendeng umyong ke bahak Papua West Castle District kala pentrekam da kabot jingstart ke balasem kumno ban pensok haka ba penyajnga yi kipai ba bawan thiet jingthen da ka babtha ya baro kipai ba bakiha ban kop da kisatri ya da slap nil wat la darang ru kane kalong kom sibenta ban pensok ikerukom penyajnga iwei na iwei pat haka jingjinga ke basimitar ba haka juk por kane kanyarap ru yi kipai ba bakin lain na ka jingset jong kasngi ne uslap kat ba kidang yang lain ban ap ya kapali thiet jing thiet ne kiwe de kikam kane kasnong kan penne ya kene kabon habarok we kasnong da ka babtha ru baki balet sabang ru ken penan kam da ka satri ban yang penyajnga iwe ne iwe pan nalor kane kasnong kala maham ru baki nu kinu ki bam dan satri ki volunteer kin omsha ya ki pat ba bakin yang lain ban ne thiet jing thiet ne ban net sai pisa na ki bang komjo ru na ki ATM ne ki auto teller machine